موجودة بنتي؟ نعم. بنت ليلى لسه في موجود؟ بنت ليلى بالسجن هي ايه؟ إن شاء الله، وأنا في جنبك في بناتك كتير إن شاء الله. أنا أجمع فلوس، ممكن هذا ريال سعودي 5000، وأنا أجمع إن شاء الله. اوكي اختي العزيزة، الله اكبر، يجزيك كل الخير. تبين نعطيكي بنك الراجهي، حساب البنك؟ إن شاء الله. أيوة، اوكي. عادي، بس أسوي فولو، أسوي خلاص، ما في مشكلة. حتى حساب بنك الراجل. اوكي محمد، فولو كويس. ارقاتنا لا. انا بعمل لك الفولو وبعد سكتي اوكي. جزاك الله أيوة، خير. سوينا دعاء. إن شاء الله وإن شاء الله يطلع. يا رب ان ان شاء شاء الله الله يا اختي العزيزة، جزاك الله تعالى خير. اعملي فولو كوكي، هاي اللابسة البرتقالي، وتبعت لك اوراق كله. اوكي يا اختي العزيزة، جزاك الله تعالى خير. اعملي لي هلا فولو، انا شكرا دحين لك. برسل لك ان شاء الله. جزاك الله خير وربي 5000 يجزيك. قالت إن يجزيك شاء كل الله يا الخير يا أختي، إن اختي. شاء الله. ان شاء الله يا رب. إن شاء اوكي. الله. إن شاء أخي الله. آمين آمين أوريات إن يقدموا شاء عربي. الله يا امين ربي، إن شاء الله، وساعديني إن شاء الله. امين امين يا رب. شكرا. امين. أيوة يا طول ربي، الدعاء ان الله شاء يعين الله. يا رب، ساعديني إن شاء الله. آمين يا رب. امين امين إن يا رب. شاء الله. امين، جزاك الله تعالى خير. أوكي. اوكي امين. السلام عليكم። وعليكم 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 السلام. السلام. السلام ورحمة الله አይ تعالى وبركاته. ወረቀቶቹን ምናምን ላኩለት ሲደውል አታነሱለትም ነበረ። አሁን መሐመድ አሁን ልኬለታለሁ። ቴንኪው ብሎኛል። አሁን ልከህለታል። እሺ እሱን ልካ ነግራችሁ ነበር። አንድ ቁጥር የጻፍኩኝ ነበር። አይ ልኬለታለሁ። ቴንኪው أنا تشرد من على አስ ፖሲብል ብሎኛል። ሁሉንም አይቶታል። ቴንኪው ብሎኛል። ጠብቀኝ እነግርሃለሁ ኸበር ብሎኛል። አው ለኔም በቃ الحمد ላክልኝ፣ አካውንቶቹን አውርደህ ላክልኝ ብዬው ለኔም ሼር አድርጎልኝ። እሺ እሺ خلاص. جزاشنا الله يخليك يا نهدي. አሜን። خد الجوال أنا ما بشوف አይደለም في እሷ أولاد ብቻ شوف በሰላም يوزرس ትውጣለን። في اوكي أولاد لحظة لحظة في ناس በእኔ ثاني. ቦታ اوكي እነሱ አስገቡ። اوكي እሺ አሚን። እናመሰግናለን። السلام መርሐባ عليكم ሽክረን። اختنا. السلام عليكم. فك السماعة يا اختي، فك الميوت وتكلم يا حبيبتي. هلا ايش اسمه ልናገሩን ብለዋል ወንዶች ምን ባሉ ልጅቷም ዱዓ አርጉልኝ 5000 ሪያል ጨምር ያለው ብላለች። أيوة. ሌላው ደግሞ እንትኑን ባንኩን ቼክ አርጋችሁ ቀሪውን ንገሩኝ እያለ ነው ልጅዮ። ما فينا نشيك لحظة، البنك ما فينا نشيك يا أختي العزيزة، البنك ما فينا نشيك، بس لما يتم المصاري هن اللي بيقولوا خلاص تم المصاري، فهمتي علي؟ بس نحن بيدخلوا بس لأنه طلبنا منهم من الناس اللي توفى منهم، طلبنا منهم عشان يخبرونا قد ايه الباقي، فهمتي علي؟ نحن بنعد بس الرسيت الفاتورة اللي بعتوا لنا، بهذا الفاتورة خبرناكم قد ايه وصلنا، لسه ما وصلنا نص المليون، يعني 1,000,000 ما وصلنا. نحن بنعد بس الفاتورة اللي بعتوا لنا الناس، بإذن الله تعالى خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع الجاي، وبعد ما يطلعوا الأوراق يخبرونا، لأنه هذا الشيء فيهم يعرفوا أولا أهل الميت، فيهم يطلبوا قد ايه وصل المبلغ. الثاني شيء من الناس اللي يقول ايش اسمه سفارة يعرف، يعني سأل السفارة. ايوه السفارة. لحظة، السفارة راحوا زوروا الأهل صدق الحق. السفارة راحوا يعني عند أهل الميت زوروهم أسبوع الفات، كتبوا الأوراق، قدموا الأوراق لحتى يخبرون، نحن ناطرين الخبر منهم. اوكي اوريدي هن راحوا زاروا من السفارة، نحن عندنا ناس في السفارة راحوا قدموا الأوراق، بإذن الله تعالى يخبرونا هذا الأسبوع أو الأسبوع الجاي. أول ما يجينا الخبر راح نعمل فيديو بإذن الله تعالى. بس فهمتي؟ إذا عندها شيء أي سؤال أهلا وسهلا فيها، فيني أعطيها حتى رقمي بحكيها. يعني يجيب السفارة يجيب لهم خبر الحين، يعني السفارة أكلمهم لكن ما ردوا لهم خبر، لما يردوا لهم خبر يقولون تقول أنا ما لا تدري. السفارة
طلبوا منهم عشان يخبرون قد ايه وصل المبلغ. حتى السفارة ناطرين أول ما يوصلون السفارة راح يخبرونا نحن بإذن الله تعالى. ፋፊ መሐመድ ሚሊዮን አስገቢ። ሴትዮ አስገብኝ እያለች ነው እያለች። ፋፊ መሐመድ አንድ ቁጥር ጻፍ። لابنها بقى قال قالوا لي الله يشفي أمي 10 ريال 10,000 لزاد 10,000 لزاد. تقول أن استجاب دعوة الوالدة والضعيفة يقول ربي يشفي أمي، يعني قاعد يقول هذا طلبه. زيدتها عشرة. لحظة يعني إحنا زادوا يا ልጅቷ ሴትዮዋ 20,000 ሪያል፣ ሴት ልጇ ደግሞ 5,000፣ ወንድየው ደግሞ የእናት ዱዓ ሙስተጃብ ነው፣ የመድሉምም ዱዓ ሙስተጃብ ነው። እናትዮ ዱዓ ያርጉልኝ፣ አላህ የተኛውም ዱዓ ሳሚ ነው። ለእናቴ አፍያ እንዲሰጣት ዱዓ አስደርጉልኝ። ነገርየውን ቼክ አርጋችሁ ከበር ከመጣላችሁ ንገሩኝ። እናትየውን አብሽሩ እያሉ ነው ሁሉም። ጀዛኩሙላህ ኸይረን። ሰላም አለይኩም። ምን ጨመረ እሱ? አልጨመረም ብር 10 ጨመረ። እሺ 10 ሪያል ጨምሯል። راح تدعي لكم يعني نشرح لها እማ እንግዲህ ሰምተዋል። የታመመ ሰውም አለ፣ እነሱንም አላህ አፍያ እንዲያረጋቸው። የእናት ዱዓ መቅቡል ነው ብለዋል። ነዓም መቅቡል ነው። ዱዓ አርጉላቸው እናታቸው። እርሶንም አብሽሩ፣ ከልጆቹ ጋር ይገናኛሉ፣ አብሽሩ ብለውታል። ይህንንም እንዳይረሱ ሲማ ዱዓ አርጉ። ሰላም ረሱላህ አፍያ አላህ ያርጋት። አሚን አሚን አፍያ ይስጣት። አሚን አሚን ይሁን ያ ረቢ። በተባበራችሁ አላህ ይተባበራችሁ። በትልቅ እጁ በማያልቀው እጁ ይስጣችሁ። በተባበራችሁ አላህ ይተባበራችሁ። ያ አላህ በትርቡ ይተካላችሁ። በማያልቀው እጁ በማይቀንሰው አላህ ይስጥልኝ። በጣም ነው ማሾክረው። አላህ ይስጣችሁ በማይቀንሰው እጁ ያ ረበል ዓለሚን። ያ አላህ አላህ ይጠብቃችሁ። ያ ኢላሂ አላህ ይስጥልኝ። በጣም ነው ማሾክረው። ጀዛከላ። ሰው ጀዛ መመለስ አይችልም። አላህ ጀዛችሁ አላህ ይመልስላችሁ። ያ ረቢ ያ አላህ አፍያ ትሁን፣ በአፍያዋ ትግባ። አላህ አልቸገረው፣ በአፍያዋ ትግባ። ያ አላህ ያ ረቢ ያ ረበል ዓለሚን ያ ረህማን በራህመቲከ አላሁመ ሰሊ። ፕሊስ አንዲ ፍርዶስ መሐመድ አረቢ እንድትገባ ትፈልጋለች። አስገቡኝ ብለሻል። አንድ ቁጥር ጻፍ ያስገባሻል። ፍርዶስ መሐመድ አንድ ቁጥር ጻፊ። የልጇ ሚስት 2,000 ሪያል ጨምራለች። አላሁ አክበር። ጨምሪ 37። እንደው ለአንቺ ማለት ነው ለሰዓት አክል ነው እንጂ በደንብ ዱዓ ታደርግልሻለች። አሲያሺ ጀዛከላ ኸይረን። ትልቅ ስራ ነው የሰራሽው። አላህ ይቀበልሽ፣ አላህ ይጠብቅሽ፣ በሰላም ለሀገርሽ ያብቃሽ። ከምትወጃቸው ቤተሰብ ጋር በሰላም ሀገርሽ ገብተሽ ከምትወጂው ጋር ተንደላቀሽ ምንድነው ያርግሽ። አላህ ሰበብ አድርጎሻል። አላህ በዚህ ሰበብ ምክንያት ጀነተል ፊርደውስ ይወፍቅሽ። ወላሂ ትልቅ ነገር ነው። አላህ ይጠብቅሽ። ሴትዮሽንም ማለት ነው ጥሩ ሰው ነች። አላህ አፊያ ያርጋት። ማነው እናቱን አላህ አፊያ ያርግለት። ጀዛከላ ኸይረን። አንድ ያስገባኝ የምትለውን አስገባት ወይ እኔ ላስገባት? ቆይ እሙ ፍርዶስ አንድ ቁጥር ጻፊ። ቆይ ያው በቃ ቆይ አንዴ ቆይ በቃ ቆይ አሁን እሺ መሐመድ ኢሞ ቁጥርህን ሰጅየው ነበረ። ቁጥር ኢሞ አይሰራልኝም ስደውልልህ። በዋትሳፕ ወረቀቱን ላኩልኝ እኮ በዋትሳፕ ሃይ በይ። በዋትሳፕ በጣይ ሁሉንም ነገር ላኩልኝ። ሁሉም አዘጋጅ ዱዓ አድርጉልኝ ለሴትዮዋ። ዙሮን የንየዋንም አልነገረችኝም። ልጆቼንም ባሌንም እነግራለሁ። እህቶቼን ወንድሞቼን በላለ የነጌታዬን እሷ አልተናገረችም። በቃ በዋትሳፕ ልጅ ብቻ ልጅ እምቢ ብሎታል። ዱዓ አድርጉልኝ ልጅ እንዲሰጠው በላለኝ። እሺ ወረቀቱን ሁሉም መረጃውንም ዋትሳፕ ይልክልሻል። ዋትሳፕ ላይ ሃይ በይ ሁሉንም ይልክልሻል። ልታችን አላህ ይዝክ ኸይር። እሺማ እሺ ሌላ ሙፋጃ ላሰማችሁ። ቆይ አንዴ
أهلا وسهلا فيك ዙዙዬ ያው አንቺ የኛ ቤተሰብ ነሽ እመልሳለሁ ቆይ አንዴ እመልስሻለሁ ዙዙዬ እሺ ቆይ አንዴ አንዲት ልጅ አስገባት መዳሜ እያለች ነው ቆይ ሪች ቀጥይ نعم نعم ريتش خليها تتكلم يا أختي الله أكبر سوي 10 ريال جمرول الله أكبر ريتش سوي 20 ريال جمرول 5 ነበር 70 ሺህ አድርጎታል አለች ዱአር ግለት 15 ከእሷ ከጓደኛዋ መጥቷል እንደገና 2 ጨምራልናለች ቪዲዮም የቀረጸችልኝን አንዲት እህት ልኬላት እሷ ልካላት ነበር ልኬላት አስገብቶታል ብሩን አላሁ አክበር አላሁ አክበር 70 ሺህ ብር ገብቷል አንዴ እናትየው መልሳቸው ምነወር እናትየው ያርጉ ለምን የእናት ዱዓ ስለሚወዱ አረቦች ይሆናል ያስወጣቸው የለም መልሳቸው አንዴ الله أكبر كبروا فردوس إذا في حد تبون تدخلوا عندكم يا أهلا وسهلا የኛ ፍርዶስ ናት ፍርዶስ መሐመድ አረቢ ማናገር ፈልጋለሁ እያለች ነበር ፍርዴ የጻፈልኝ አንድ ቁጥር አሚን 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 እኔ ከእናንተ ጋር ነኝ። በእኔ ቦታ ሌላ ሰው አስገቡ። እሺ ምን አለ ሰውየው? ሰውየውማ በቃ ምን ችግር የለም እኔ ጓደኞች ምናምን አስተላልፋለሁ እያለ ነው። ሌላ ሰው ውሸት ምናምን ሊሆን ይችላል ምናምን ሲል እዚህ ግን እውነተኛ ሰው ምናምን ይመስላሉ አለ። አዎ እኔ ባለፈ ነግሬያቸው አላመናችሁኝም፣ ግን ወረቀቱ ይነግረዋል። አብሽሪ ወረቀቱ ይነግረዋል። ነገርኩት። አዎ ነገርኳት። ለሴትዬ ቤተሰብ ሁሉ ሴትዬ ለሁሉም ሼር አድርጌ አናምንም አሉ። እሺ ካላመናችሁ እኔ ያስገባሁበት ወረቀት ሁሉ ደረሰኝ ላሳያት ስል ላይ ችግር የለም አለችኝ። አብሽሪ አረብኛሽ ቀጥይ ያሲያ እናትየውን በትልቁ አርጋቸው አረብኛሽን ቀጥይ። ኦኬ የሚገባ ሰው ካለ መጀመሪያ አንድ እሺ ሪቺ ለሪቺ ዱአ አርግላት ለእናት እሷን አስወጣት አንዴ። እሺ እናረጋለን። ምነወር አንዴ ይኸውልህ ስለሚሰለቹ መጠበቅ የማያውቁትን ቋንቋ መስማት አይወዱም። ስለዚህ አንዴ እነሱን ካሉ ነው እናንተን አይደለም እናንተ ቪዲዮአችሁን ክፈቱ። ቪዲዮ ክፈቱ። ክፍትማ አትሆና እንግዲህ ጊዜውን ለማሳጠር ነው። እሺ ሰላም አለይኩም ማር ቸክቴው ገባም ሀላስ ሌላ ምንድን ነው የገባ? ኦኬ كنت نقول نجاكو إذا عندكم نية اكتبوا لنا رقم 1 عشان ندخلكم. إذا عندكم إن شاء الله يعني የሚጽፉ አሉ። ንያ ያላችሁ ከስር ጻፉ። እሺ ያ ጀማዓ ትልልቅ ንያ ያላችሁ ነው። ሴትዬ ማናገር ፈልጋ ነበር የገባሁት። ተደውሎባት እያወራች ነው። ትምጣ። እሺ ችግር የለም እንጠብቅሻለን። አስገባትና ሳይለንት አርጋት። ይኸው አስገብቻታለሁ። ሪች የማርያም እናት እንትን ሙነወር ከስር ያሉ በጣም 20 ምናምን ሰዎች ስላሉ ቶሎ አስገቧቸውና አስተናግዷቸው። ችግር የለውም። ኖ ቆይ አይደለም ተስፍሽ 20 ምናምኑ ይገባሉ። አንዴ አረቦች መጠበቅ አይችሉም፣ ይተኛሉ ጥለው። ስለዚህ እኮ ሌሎቹም እኮ አንዳንድ የሚጽፉት አረቦች ናቸው ብዬ ነው። አስዬ የኛ ስሚሆን ልጆቻችን ማለት አይታወቅም። እንደዚህ ተጣጥፎ አስገቡ የሚሉት እርግጠኛ ስትገቡ አሰሪዎቻችሁን እያናገራችሁ መሆኑን ጊዜ ስለሌለን እባካችሁ። ሀያት መታለች እየተባለ ነው። ሀያትን ፈልጉልኝ በእንግሊዝኛ ሀያት የባለፈዋ አንድ ቁጥር እየጻፈች ነው። ኦኬ እኔ ያገኛታለሁ። አርግናትና አባትየው አንድ ቁጥር ሀያት አንድ ቁጥር ጻፊ መግባት ከፈለግሽ
منور እናትና አባትየውም እናትየውም በትልቅ አርጋ እንዴ የት አሉ? አይው አይታዩ ሰክር ያለው እኮ ምን ታዩ መሰለሽ? اوكي يا جماعة الخير اوكي هاي ام ليلى هذول اخوان ليلى وقاعدين معانا عم بيعدوا الايام عم بيعدوا الوقت اذا هيدا المصاري تم ولا ما تم 11 سنة ما شافوا بنتهم طلعت من بلدها لما كانت 15 سنة لحتى تساعد أمها وأبوها ونفسها كمان صار معها حادث لا سمح الله يحمينا جميعا ودخلت السجن ل 11 سنة كان عليها محكومة بالقصاص الحمد لله يرضى عليهم الناس الميتين غيروا لها بالدية هاي الدية المبلغ 2,000,000 ريال أمها عم بتشوفوها شوفوا عم تشوفوا حالها حالة يعني حتى ما عندها لتعيش ليعيشوا لنفسهم وين يجيبوا 2,000,000 ريال بإثيوبيا بيسوى 60 مليون يا أخواني وأخواتي بتترجى باسم رب العالمين بتسألنا جميعا ننقذ بنتها حتى تشوف مرة ثانية بإذن الله تعالى ونحن مستمعين هني لحتى نكون سبب للتنقيذ أختنا ليلى الله سبحانه وتعالى عطاها الفرصة لتعيش وما نسكر عليها هاي الفرصة 2,000,000 ريال نحن جمعنا هني صار لنا 16 يوم بنقعد ل5 ساعات مرات ل4 ساعات في ناس عم بيساعدونا كتر خير الله سبحانه وتعالى الله يجزيهم كل الخير يحميهم من كل الشر يجزيهم على نيتهم سبحانه وتعالى بس المبلغ اللي ناس عم تعمل النية يعني وصلنا تقريبا 1 مليون بس المصاري اللي دخلت ما وصلنا هذا المبلغ بإذن الله تعالى عندنا كل الأوراق بيدنا من الحكومة الرسمي بنك الراجهي بنبعث لكم كل الأوراق لأنه لما يوصل 2,000,000 ريال البنك ما بيقبل أكثر من هيك هذا البنك الراجي مفتوح باسم المتوفية الله يجزيها يخليها من المقربين سبحانه وتعالى جزاكم الله تعالى خير إذا عندكم أي سؤال نستقبل أخواني وأخواتي اللي بتشوفوهم كلهم قاعدين هنا عندهم شغل عندهم همومية كمان بس لحتى نكون السبب لليلة والتنقيذ حياتها الأيام عم تمر عطوها 4 شهر الحين باقي لها تقريبا 3 شهر الأيام عم تمر يجزيكم كل الخير خلونا نكون السبب لحتى يشوف تشوف بنتها وبنت تشوف أمها عم بيعدوا الأيام عم بيعدوا المصاري تم وما تم راح أشوف بنتي ولا راح ينحكم عليها القصاص تعرف يعني نحط موقفنا بأمها هاي نحط موقفنا بالبنت اللي موجودة بالسجن سبحان الخالق أعطانا الفرصة لإلكم ولإلي لحتى نكون السبب تنقيذ حياة ليلى جزاكم الله تعالى خير شكرا يا جزاك الله خيرا يا بنت العزيزة آسيا حياة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ ወይ? ደህና አልሐምዱሊላህ። እንዴት ናችሁ? ጠፋሽ ብንባዩ ደህና ነሽ? ታለ ደህና አልሐምዱሊላህ። ያው ሰውየው ስለመጣ በጣም ቢዚው ነው። ሰውየውን እስከማገኘው ነበር። ያው ገና ነው። ሰው ብዙ ይመጣል፣ አላገኘሁትም። አብሽሪ፣ አንቺን አላህ አብሽሩ። የሌላ እናት አብሽሩ። ባለን አቅማችን ደፋ ቀና እንላለን። ትወጣለች ልጃችሁ ኢንሻአላህ። አብሽሩ እና አሁን ቁጭ ብዬው ሴትዮው የታመመች ቁጭ ብዬው እያለቀስኩ ሳለቅስ በጣም ስሰማ መሆነሽ ነው ስትለኝ ያው እናቷ ዝሁና ያው እናቲቱ ተቀምጠው ነው ስለ ገና ናቸው አልሞላም ብሩ አልኳት። ያው አሁን እሷ ደግሞ 70,000 ሪያል ያው ሰጥቻለሁኝ ንገሪያቸውና እናቲቱ ዱአ ያርጉልኝ አለች። አማና በደንብ አርጉ ዱአ ያርጉልኝ ብላኝ ነው። አላሁ አክበር እኔ ልንገራቸው እማ هاي اللي نية اللي عملت مريضة
الله سبحانه وتعالى عشان يشفيها أدعو لها እቺ አሁን ብር ያወጣችው ካሁን በፊትም በሪያል ብዙ ብር አውጥታለች። ለእህታችን 150 ሪያል ነው ያወጣችው፣ በኢትዮጵያ ብር አይደለም ሪያል ነው እና እንደው ይሄንን ሰበብ አድርጎላት ከተቀመጠችበት ዊልቸር ላይ አላህ እንዲያነሳት ከልቦ ሆኖ እርሶም ዱዓ አድርጉላት። እዚህ ውስጥ ያላችሁ እህቶቼ ወንድሞቼ በአላህ ስም ነው የምለምናችሁ ለዚች እናት አላህ ከመቀመጫዋ ከተቀመጠችበት እንዲያነሳት ከዊልቸሯ ሁላችሁም ዱዓ አድርጉላት። ወደ አላህ የምቀርብበት አድርጎ እንዲያነሳት እኔም አደርጋለሁ። እናንተም አደራችሁ ሌሊት ላይ ስትነሱ እንደው በዱዓችሁ እንዳትረሷት። ዱዓ አድርጉ። እርሶ በመስቃንያ በደንብ ሰክሽና በደንብ ችግር የለም በቋንቋችሁ አድርጉ። ለምን እንድትችል በደንብ መሄድ አትችልም። ዊልቸሯ ላይ ነው ያለችው። ሳይለንት እንካ አትሰማ ገንዘብ አለኝ ገንዘቤ ሊያድነኝ አልቻለም ማለች። ስለዚህ አላህ ሰበብ አድርጓት የዚህችን ልጅ ቢያድነኝ ብላለች። አሁን ደግሞ እንግዲህ 7000 ነው 70,000 ነው ያለች። 70,000 ሪያል ነው የነየው። በጣም ብዙ ነው እና አላህ ሰበብ አድርጎላት እንደው ከወንበሯ እንዲቀሰቅሳት የኛ ጌታ እሱ ነው አዳኝ፣ እሱ ነው አዳኝ። አትሰማ ዘጉም ሳይለንት እንከ አይደለም ሳይለንት አይደሉም። እያወራ ነው ድምጻቸው ቅንስ ስላለ ነው። እኔ ጋር አይሰማም። አዎ ይሰማል። ጸጥ በል አንተም እኔም ጸጥ እንበል። አሁን አሚን እንበል። ሰላቱ ሰላም ረሱላህ አላህ አፊያ ያርጋት፣ አፊያቱን ያ ረቢ ለሌላ የረዳች እሷ አላህ በትልቅ እጁ ይርዳት፣ በአፊያዋ ትደሳ አፊያቱን ያ ረበል ዓለሚን ያ አላህ ከጭንቁ ይፈርጃት ያ ረቢ እኛም ይፈርጀናል። አላህ ይፈርጃት፣ አፊያቱን በአፊያዋ ትደሳ፣ በትልቁ በማያልቀው እጁ ይስጣት። ረሂም ያ ረቢ የተባበራችሁ ሁላችሁ አላህ ይተባበራችሁ፣ አላህ ይጠብቃችሁ በሚጠብቀው እጁ ያ ረቢ ያ አላህ አላህ ይስጥልኝ። አፊያቱን የበለጠው አፊያቱን የተሻሻለው ያ ረቢ በማይቸግረው እጁ ያ ረቢ ያ አላህ የአፊያ ልብስ ትልበስ ያ ረሂም እድሜዋ ቆየት ያ አላህ ያ ረሂም ያ ረበላ ያ ረበና ተቀበል ዱዓና ያ ረሂም برحمتك وصلي አሲ በአረብኛ አርግላት። ያው እየሰማኝ ነው ሴትዮዋ። ታርግላት ትንሽ ሳይበዛ። አሲ በአረብኛ አርግላት። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ወሰላቱ ወሰላሙ ዐላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ተዓላ ዐለይሂ ወሰለም። أقول لكل الأخواني وأخواتي يدعوا لها يعني نحن بندعي ومتأكدين باللي صالح هو بيعرف وين لمتي متأخر. وأخواني كلكم اللي موجودين بالكومنتات الله يرضى عليكم ما تنسوها بدعائكم. أمنا أختنا هاي تترجى رحمة سبحانه وتعالى هو اللي بيشفيها، ما تنسوها بدعائكم. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت الشافي اشفيها. اللهم أنت الشافي اشفيها. اللهم أنت الشافي اشفيها. اللهم سبحانك يا رب احنا دعيناك متأكدين بالإجابة يا ودود. اشفيها خليها تقوم من هيدا الويلشر يا رب، تسجدنا لك تحمدك تشكرك سبحانك، تقرب لعندك يا أرحم الراحمين. أنت تعرف حالتها، تعرف داخلها وبرها سبحانك. خليها مقومتها منها والورشر هيدا تقريبا لعندك سبحانك، اجعلها من المقربين. اللهم تعرف مكاننا، تسمع نداءنا يا ودود، لا تردنا فاضيين، لا تسكر علينا بابك سبحانك. ما عندنا غيرك يا رب، ما عندنا غيرك يا رب. سبحانك تقبل دعاءنا، اشفيها أنت الشافي.